Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murid-murid teu ibu kelas 2 satejeuna. Samangken pangajeureun pesamatura engki sabelumna lanjut ka materi katiponapa kapeureuh murid-murid sateje malarmoke pada sehat saengkeuna bisa norok pangajeureun pesamatura kalaben lancar tor sae engki. Materi iare samangken engki kwa dinto vokal otabe aksara odi. Vokal aksara odi engki panika aksara a, i, u, e sareng o. Vokal beda dua macem engki panika se nomor setong vokal alos. Vokal alos kak dinto beda telok, beda a, i sareng u. Contoh be, obi, bebu, ben salainna. Se nomor 2 engki kak dinto vokal tajem a, e sareng o. Contoh kapak, sare, ngolok. Vokal a aswara alos kalaben pantuman situng manabi bede bingkenga konsonan alos akati huruf b, dh, g, d sareng j. Contona akati oca peuteun, dede, gege, deder, kece sareng salainna. Se nomor 2 manabi bede bingkenga konsonan mardueni. Konsonan mardueni nika akati huruf L, R, W sareng Y. Se aswara alos amarga bede bingkenga kecap se aswara alos akati contoh bule, cureng, kuwe, die sareng salainna. Se nomor telok manabi teti kecap bingkenga kecap se aswara alos akati contoh bee, beeng, katibien sareng salainna. Vokal a aswara tajem kalaben pantuman situng manabi bede bingkenga konsonan tajem akati huruf k, p, t, s, c, th, m, n, ng sareng ny. Akati contoh kapas, tampar, kancana sareng salainna. 2. Manabi bede bingkenga konsonan mardueni se aswara tajem akati kola, para, tua, kia sareng salainna. Telok manabi teti kecap tibi parmolaan oca akati akor, asar, agung sareng salainna. Nomor 4 manabi teti aksara parmolaan setong oca akati contoh ampas, anglo, aksara, arke sareng salainna. Ngireng ngocaaki suarana kecap kalaben cerna engki mayu talek teki. Talek teki piteuna suarana ca oca delem tabel. Bede pansaponapan oca se bisa beca suara demang sareng suara bre. Nika tolesanna pade huruf v nanging pangocapeun sareng artena tak pade. Situng beje suara demang beje apa beuna sedeteng. Akung benyak beceuna suara bre. Pejeria nyamana keben. Kiki besana bece. Raje suara demang bengkona talebet raje suara bre. Namrud jumeneng raja. Bere suara demang sokona bere suara bre
Embuk akuring bere. Bireng suara demang berempa sokona reng bireng. Arasa birang otabe malo. Suara bere netak kaju ngangkui bireng. Sedibudi terakhir geji. Epa narema geji nika suara demang. Suara bere tekinga banyak ke Cina. Nah, nika parlo kaoningi ki sareng red-moret satejena. Bacaanna lain andi arte lain. Maskia tulisanna pada. Jadi kudu benar-benar pahami ki. Materi iare samangken ampon Kak Dinto bei video nika olati pahami engki malar moke elmo are samangken tetia elmo semanfaat. Matur sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.